Včerajši koncert bol 20-ročný koncert, ktorý đurđovski amatere otrimali za Veljku noc. Na koncertu učestvovali šitski sekciji društva, recitatore, glumci, špivače i tanječniki s najljepšima točkami svojho repertoaru, a provadzali ih Veljki narodni orkester društva. Vyberáme to co najkvalitetnejšie u špivankoch, u tancoch, u decínskim folkloru, pririktujúcim u vyvodzáckým, da nezabudem takého orkestri. I već to vybera, znači je to co najljepše i to še već vyvodzi na velikonosnom koncertu. A normalno, že kad máme teljo členoh i teljo dzeci u matki, već je z čoho i vybrać. U društve najvecej členov má folklorna sekcija, ktorá na tohoročnim koncertu nastupila u 5 grupov so 11 tancami, a po uvežbanim i skladnim vystupu zamerkovani boli členi pririhtujúcej folklornej grupy. Na mojo šćesce tanječnikoh jest zatrimališe i prihod za išće hutorimo pririhtujúcej grupi. Znači jezik 22, 10 chlapci i 12 dzivčata, takže ja zadovoljni po teraz. Organizatore koncertu še namahaju, že by každého roku programa bola zbohacena so novima zmistami, a včera to bol tanjec veteranoh, kotri na publiku ohabel okremni upečatok. Odlično bilo, pogotovo tromeđi dove nas baš našmijali. Дякujeme. Jakže vam pačo? Prekrašnje. Prekrašnje bilo. Po zakončenju koncerta druženje amaterov i hostcoh predlužene u prostorijah društva.